Nanang, rumara kong. Mapan ka kadimanan ag singir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kitaam da kita masingir mo a kwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot basait ang kail. Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribo la kuma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat intong maala ka. Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akong iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Oray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan naksamat ipag. Kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sibyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. Adda ngamin paggastusa kita. Iso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pautangan na kamanin di anak ko. San mo't si kakit di mo't ipag. Mga sawak ngaminan iti mabiit. Kat isutiur urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sirik amang ikasargan ko ana. Naimbag man, taadda pa'y lanangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar may Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patad pay. Sa dino ngay abanda dito'y tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Ha? Mabalin mo'ten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mo't. Kan naparagsitak pa'y. Nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan. Agdenatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo'n tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? Adaya nubya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay,
Naimbag man ta da na ngayat kina Uncle ana pintas kan ubeng. Un nga rod, ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo, bulilikong. Kasta ti talent na, timang bulilikong itipada na atao. Inlaktuman singiran no madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar ka kanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nobya yung Uncle. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag antay. Antay ko ta Uncle ko mat tinobyaw. Wan, rumbang lang nga awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon, numakaurno nga. Aywan Uncle. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta Uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay Uncle? Inton adda Sakto ti umay balay yun adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikit di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin Adda iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. Adda iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman to. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan nak sa day Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbagada kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako kumaiti daga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to'y nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka, alaklakayan! Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka! Nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka, laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawi akang ka. Ay!
Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Nung kanayon mo't pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplahan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito'y. Naangdod dada dito'y. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanawak kun. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala. Sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, ti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawan? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kastang aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga rod. Addan na kam di anak mo ipag. At damot king kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne, apay asak ti pabasulam ngay. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabali nga armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakken kwa na. Tay ayat agkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio.
Nagadumot ti mabalin mo nga armen, ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga ro, te etak nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak, tsakmait. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga Rod, bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! 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 Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Saan ako na mabisin? Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone ko. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot a pangikikak sakbay a maturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot a pangikabkabilak ah. Awan mo tayo. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idirabi ay. Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastoy lang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sa asawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay no awanan kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinangi kabilam. Ne. Ay, Ayan diyagun una cellphone. sino man nandito umawawag, Delio? Kunak to pay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Yag mo na ita. Amangan mo customer da ita. Ay, saan? Jak ito dayto eh. Masapo na gamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit, apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasayaat mo ta? Sana babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda? Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam di cellphone mo. Imayak nena, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan nena? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jak mat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinak mat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na,
Kanakan, adan na ka mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay, no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, Uncle. Nakimusan, lagi ti pautang ka. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray ungtan nak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa'y laeng. Nga adda sa bali nga ugali day di babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day di babae. Saan abale ta na ipablatter mo meten? Una nang, matiliw ko man. Tapno awanan ti sabali ang mabiktima na. Kanayo nan ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung nga kasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problemahan ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Na kayo apapang? Na kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Isano niya ti desisyon da. Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusen ta. Anak dakmot da papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko marumbang amang namnama ka pala ka nagiti dadakkel mo? Sana balay. Tenton matay da papangkan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karagiti dadakal mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tag pamilya? Apay kumaasaan. Kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan amagatang, tamang tedak iti paggatang. Ah, Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. ay saanen, abalayan. Da kaminton ti makaam mo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag no maibos amin.
Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Angam sayang. Ipabalkot tayo, karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti mapartila kay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta inak itudun ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited munto numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakit de, ta duwarta amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping. Kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras namin, kakabsar. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamon kanyak nga amat tinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo kan Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang, ta irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan tapno mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ore basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wan tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagbakamad. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo kani Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibulang tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga may na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diyaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Uwan siguro ananang. Agduduma mga minti negosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style na la siguro mata.
Sana bali a pangas, tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, Papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itadyo kada kami. Kakais una nga damaitid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, Papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tirabaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, Papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni Papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni Papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat, anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat, kastamla ka na yun. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka rin itidadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak tao. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kon. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni Papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya, Mamang. Sumar kayo Pasensyan, tanay. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na, Mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan, Mamang. Amoy mo, sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo, sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni Papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam, no kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, Mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni Papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramidak, anak ko. Panangisakit mo ter aramidak. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baruka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y, Mamang. Napuyata nak kami ni Dirabi Kastalata ka na yunan. Mangnamnama kayo iti-itid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadsadot di manugang yung. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta, Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kan kwan.
Uray kumano bagbagaham. Ay. Ibagam kumamot asurwon na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sa bali idi baro ni Piolo. Sa bali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro, kat ispoiled mat ngamin. Amumed, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si tumeten ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inkagpa-check up Taro siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papa, awan kwartamin. Manol, tiga sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papa? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng kalang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papa. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw na iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Aywan. Mga lakanton iti si daan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo ka diti asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta ang Piolo. Isu nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay,
Kasano daytan ngay. Masikug akon. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano da ito yan? Awan matgayam titawid ka na kwa da. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Narigat na ito at trabaho. Sana ka nairwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runa kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag construction. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bale. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray, excited akong kat iti baro at trabaho. Kahit nagbalong ka lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot-sadot. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray, para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day, agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa laing. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti maysa nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay.
Babawi masimbre dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop, depa sila makalawas. Uwi kata kaun. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate. Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate. Talaga kedi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Sang ko abagay itikas dia trabaho. Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek inton Lunes? Inanusa lang yung lepas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mati sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agbirok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kaon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay. Hanggang masikurahan akon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae Maray. Ay na, nakunampay Maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't kan awan mangayat kan kuha na babae no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalom nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mat na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaida ka? Apay katasaan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey?
Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamay ta kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na na. Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po tanyiti ko na. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mon amay bagaan na pudot? Ay wala. Ay sungain na man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Asa ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyar no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustok ka. Iso adiretsaan kan. Agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang pat. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan intong bigat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja maanusan ti kasto trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumot apardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalaka.
Kaya ito makasapulak. Sobya man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Hinanam mo. Samit ah? Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo ito na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang ano awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon itinalaka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ah. Talinong mat. Kaya saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden Tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ti kasjay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan ak nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Kalokwan da trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Makauma! Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung konsirok tiya ka siya naglinaw. Tay sumat tiya sinod dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalapaw ti anak ko. Taisumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaang aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok kun
Kaumay ko ibagakan ka, anak imat ni nanang mo, iji pagmulmulaan me. Anya? Apay ngayon ni nanang kulat tinakimat. Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin, ay nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga ita apay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya di nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo, ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutem, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mi ngay so tinagtrabaho para iti pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kaya pinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Asino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, nanang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ka. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa balay. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin am kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swas ta. Sumapul kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tungkal maysa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na dya babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dya dito yung lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, angkal? Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik nak anggal. Ison ti kagasat ko.
Ay kat sapay la kuma. Ta damat gasat mo ken kuana kanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin tiyag pasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, lang ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mo ti agawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok, no man nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rod ti aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga aklunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo Aloreto. Ta sigurado adita mutla maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na, ay di amanak ananang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. Addan to isuot ko inton sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, asino man anday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, tiagbali na parikot choken ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo, anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakkel nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo titulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barok? Diyak nga rod mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada, mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan. Wan mat ka tiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maupay nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak, jak kaya ti maluklukaw. Ha? Saan may
Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kat, kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, oh. Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti da ito eh. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin ano ti anak ko. Nakagawa ko na nang. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaran ako na yun. Ay, Ne, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta kao kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kon kini Reggie no anyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga iso tagdesisyon para iti dayta kabagais. Apay Reggie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapapay mo't nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kini Nanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni Nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na amat maturog da tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa ikan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran dahi tadaan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa ya ka ni nanang, no masapo lang masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni Nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E dento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita kunak Reggie na eh.
Wano iwas-iwas ko kan kada iti walays. Sana mabalinti kas ta kanyak. Wan Tayra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tayra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong palan iti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Ni, saan Dinak panawan. O ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumuar ka nga rudin diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka awan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumot lagayam at Tayra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di Tayra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan di kasawa, Diyos ading ko. Basol mumutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y tiaramid day dya babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tayra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparaken kwa na. Parparigatem ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yo nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi naibayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. San asyak ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang. Tayra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isa pasensya kan, Reggie. Ngam pumanawa kun. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tayra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak, wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tayra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan, Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam? No kayat mo, lumasintan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula, yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day taa, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka agmotor, tanabartag ka. Iyagyaw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Buungag ti saraming nagititawa.
Mesa! Awun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni Tamot laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apas sa tarupam. Adgan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayong amin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na ko mansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam, Nanang. Sumra kayo, Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo, di balay. Sika, tisapsapulan na, balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, Nanang? Kasjay, madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubwatak, Nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayok unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni Nanang mo nagsubliak di ti balay yo. Urikas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni Nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman nak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan Tyra balasang ko. Kat ikarik, Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa.